Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lur. Iki ceritane ada kanca dulu ngapus dulu. Nang masjid Baitur Rahmah. Yuk. Boleh cek sih bro. Dari Maxim Suwemen yo. Boleh takjil. Saya bang. Jawabannya putih ya Ben? Lo Banyuwangi. Oh Banyuwangi. Ya cedak ya mas. Wis suwe mas narik. Narik tapi sebulan. Oh. Kok minat nang Maxim mas? Kok gak Gojek, Grab? Sampun. Dereng tombol. Oh iya emang Gojek lambat sih. Soalnya sistemnya itu ngantri sistemnya. Lah teng mriki pripun mriki? Sami. Ngantri kita. Oh, padha ya. Nggih. Oh, macet mas ngarep. Area kene cowon mas, ngamen narik. Area nih. Yo. Nggih. Oleh Bisa muter-muter ya. muter ya. Gak ning pantai ngono mas. Bule-bule. Mau wonten sing tunggal. Bule. Nggih, kula meneng ae. Yo, oh iya. Nggih, bule. Tapi dia Jane Indonesia nih sini. oh nek iso bahasa Indonesia enak mas. Terus lurus. Ini Iya. Lah sampean gak usah bahasane kok halus. Heeh. Banyuwangi. Ini tahu tentang Jogja. Oh, hantu Jogja. Ya kenal no mas, aku ya kok Jateng mas. Padha ae kok Jateng yo. Pas
ceritanya aku. Oh, tapi itu. Ah, Assalamualaikum. iya. Lajeng lawon. Apa sih? Iya, loh, belajar dia wis kerja. Oh, niatnya kan. Aduh, aku. Iya, terus Aduh. cuma jalan kaki 2,5 jam. Kita ya cecek ya sebenarnya. Wayahe iki golek takjil. Ayo, boleh takjil. Temuni Mas, sama Dede nopo? Ya depannya apa macet soalnya. Paling pas pertolongan iku Mas. Apa minggir ya gak apa-apa mas? Minggir. Minggir kene ya gak apa-apa. Wis nyampe lur. Masjid Baitur Rahmah. Yo. Macet. Wah, nyebrang ya. Mlebu yo. Golek takjil bos. Gorengan es. Melu seluselan. Kami ketan penuh. Udah beli ketan penuh. Rame lur. Oh, ya. Es durian. Es durian berapa, Bu? Habis Mas. Oh, tinggal apa nih? Ini es gelewa, es oyen, cola. Oyen itu buah komplit sama marjan ada susu gara-gara. Oh, oyen. Ya, enak. Oyen Bu, oyen satu Bu. 5.000 aja. Satu. Kolanya pakai Mas. Ada Oh. cola juga. Oke. Terima kasih. Satu lah. Ya, Masih Bu. ya sama.
Pijit sih ya. Wis tekan ulun masjid. Cukup mah. Ya iki yo. Dari teras lur. Boleh takjil wil-wilan. Boleh si tok-tok iki. Boleh es. Menjelang berbuka puasa ya. Full senyum. La ilaha illallah. Gorengan sih lur, gorengan sih lur. Ya wes lur, cukup sakmene sik videone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.